Ninjani ba? Siyaphila. Yebo, nginesifiso sokuthi ungichazele kancane nje ngephasika, ungenze ngibe umuntu ozoliqonda nozolifunda ukuthi makukhulunywa ngephasika kusuke kukhulunywa ngani. Uma kukhulunywa ngephasika kukhulunywa ngendodana yomuntu uKristu Jesu eyadela ukuphila kwayo ngenxa yethu isuka kuNkulunkulu ezulwini yalahla isihlalo sokuba indodana yathatha isihlalo sokuthi izendlala izofela thina ukuze thina sithethelele ukona kwethu. uKristu Jesu ube umhlatshelo waba yiwundlu wavuma uwenaba alale phansi abulawa bethelwa khafulwe ngamathe ububi bethu buphumele kuyena wadela ubukhosi ngenxa yethu wabethelwa esiphambanweni ukubethelwa kwakhe esiphambanweni khona into engiyithandayo uma bethelwa esiphambanweni ufaka umqhele wameva ubukhosi uma efaka umqhele wameva izandla zakhe ziyahlakazwa ziyavula uma ivula izandla usathane namadimoni babethi bayamphoxa kanti ukumbethela izandla bayimise kanje base bevulela wonke umuntu embusweni mebe bamba inyawo beyihlanganisa bemshayelela babeqoqa inkambo yomuntu omKristu ukuthatha ikhanda lakhe libheke phezulu babethatha ibandla ukuthi alibe inhloko ngoba ngosiko lakaJuda kuqala umuntu mangabe bethelwa esiphambanweni webhekiswa phansi manje kwangeke ke kuJesu kwenzeke ngoba phela uJesu wayezonqobela ibandla ukuthi ibandla libe inhloko yegumbi libe inhloko yobukhosi bukaNkulunkulu. Iphasika nje likhomba ukuthi sizobonga ukuthi sanqotshelwa banqotshwa izono banqotshwa ukona kwethu siyona manje siyathethelelwa sinokuthethelelwa na-ke esiphambanweni athi baba bathethelela ngoba bakwazi abakwenza intethelelo siyithole ephasikeni okuningi kodwa intethelelo siyithole ephasikeni ingakho-ke futhi siba abantu abathethelelayo uthethelele ngisho umuntu ongakudeserve ukuthethelela ngoba wanqotshelwa wathethelelwa. Iphasika kakhulu silibambe lapha igama lokuqala walikhuluma uJesu anamandla amagama omuntu esefa anamandla. Ngithanda ngisho ukubethelwa kwakhe wabethelwa ekseni ngo9 u9 mubuka umuntu ozelwe wesifazane uphila 9 months. uJesu uyabethelwa uqala ekseni kodwa uzoshona ngo3 u3 ngiyamthanda number 3 u3 usho amagumbi usho ubukhosi basezulwini igama likayise lendodana namongcwele. Iphasika nokufa kaJesu esiphambanweni kune meaning eningi uma ukubheka kahle nangeyinamba ngicabanga ukuthi yakubona uNkulunkulu kanibusise. Iphasika nje liyinto enjalo liyinto ukuthi safelwa sathethelelwa izono ingakho kufanele siligubhe silidumise. Siyabonga ukuthi nohulumeni uvulile ukuthi silidumise siligubhe lolu suku ngoba lubalulekile baqala. Iphasika yilelo. Amen. Amen.